Münxendägi Olimpiyska oyunlar çempionu, Montreal'dagi Olimpiyska oyunlar örün kömüs prizeri, Andoydu Avrupa çempionu, Heveska Hughes altta tövülla çempionu Roman Mikhailovich Dmitriev töröbüte hetto 5 yılı granallah öbüleyde jahallar Bolxomta kiniger tutdular. Pushkin bibliotekateger Roman Dmitriev mayı zapisi kinige süraxtan ite bolla, oskolaga yörenir sallarıga soribut dnevnigine nohullugut kinigeni Roman Mikhailovich kergene Antonina Dmitrieva xomuyon belemden tahartaddı. Kinige süraxtan ite yerkelbet tustunu hengeräçiler ortolurgar Roman Mikhailovich bilgi töröbüt Brata Semyon, Balta Anna Dmitrievter ballar, yörepet uçutallara bastın görünäçlerin tonu anaqtıları oňadylar. Romanı ben sağına öğrettim. O klaska bastım matematikede. Süper oldu. Samay üçügeytere kinede. Anlattım. Oğlum bir öğrenir araha. Bu olup sahiptir burada. Yemeden ehli ütü hanağı miha orsullan rahat sahım havatta burada. Yakusayga Komsomolska bolosakka turar Roman Dmitriev pametnigar Sibekejörbeten uru dolgutulat tügeneger Respublika havaltata narod deputattara Россия Tustuga Federatsiyetinden ılcıttar sport veteranlara bilge jarıktanmıt öğrenmet güraktatpi doğuturu kergene oğluru Brata Balta hırıttılar. Respublika İldarxana Eser Nikolayev 3 yıllara tüger bu üvüleyde aksalı belirtir tuhunan jahavga ili battauta onna bırgıtıstava sorudak beyler tuhamnak üle ıtıldan kelle ıtılga dağını. Sımsadık kaydolan Alimpa tüpçalın ılbıkı Köngül tustu turnirigar, köyini hetesbe bağosturu nağaradalahına tributikaların belehinnerer pres konferensiyeni Sakha Respublikatin Sportka Ministeri Leonid Spiridonov salayan ıtta Moskvatagı Olimpiyska oyunlar boronsa prizeri Andoydu 4 tugulda çempiyonu Roman Dmitriev kıtta bir yağına tostubut Sergey Kornilayev tustug doğurun Roman Dmitriev tohunan istenlik hiraktek ağanna. Я же не понимал, с кем, ну не то, что я понимал, с кем борюсь, но такого вообще предвидеть не мог. Вот дочка тоже правильно говорит, что он тактик. И он такой урок преподнес мне, такой урок на всю жизнь, за который до сегодняшнего дня я, можно сказать, расплачиваюсь в жизни. Sorun amallanatının opera onu balet teatrgar Respublika Общественныхын kengingrilaq munyaga yürülaq bihiga maygıga bolanasta Tılı təşkiler Sakhahirin onunla haqa tosuğutunu ataddıbıt Ulu Boğos Roman Dmitriev moğran xallar bıt südü jılatın üddükті kanalan belirtediler. 19 лет выигрывает молодежный чемпионат СССР и попадает в сборную Советского Союза по вольной борьбе. С этого момента начинается славный и выдающийся путь Романа Михайловича Дмитриева. Впоследствии он становится 6-кратным чемпионом Советского Союза, чемпион Европы, чемпион мира, олимпийский чемпион 1972 года, и он открыл ворота для всех наших будущих олимпийцев. Munya kannetten tuta ejegen uluğun oluqtağtırın küyüsterinden Roman Dmitriev kanallah solus bolu numaydın spektakl behirebilirler. Roman Dmitriev oğuz ahın kemin 10 ton ulatan baran trenerdir ületin Olimpiyska çempiyon bir doydulaqtara Qotohir qohun ülehejjonu oğulur kerasibillaqtek toladılar. Ulu Boğos Roman Dmitriev sırdık atın üyetitiğe johun jahallar ıtılındılar.